kumenyera turimo turagenda dushyiraho ibiganiro bishobora gufasha ababyeyi mu rugo aho turi ibyo twafasha abana mu myigire yabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ko twafasha umwana wacu wiga mu wa mbere. Byumweru nyereka bitatu bishize bari ku ishuri bamaze kwiga inyajwi. Ikiganiro cya mbere tugiye kurebera hamwe uburyo twafasha abana bacu gufata inyajwi bamaze kwiga uko ari eshanu. Twagiye Blessed tugende uriteguye? Yego. Blessed, hano rero mfite udukarita tugiye turiho inyajwi zitandukanye mumaze kwiga muri byumweru mumaze iminsi mwiga. Yego. Nibyo? Yego. Hano mfite agakarita nk'aka ngaka. Iyi nyuguti ni iyihe? I. Ifata uyereka abadukurikiye. Ni I ntoya cyane inkuru? Ni inkuru. Uyishyire hano. I ntoya nayo mwarayize se? Yego. Ndayishakemo hano ushyira uruhande rwa hariya. Shakamo inkuru. Byiza cyane. Ubu ngubu urabona ko Blessed yamaze kuzimenya. Tugiye kureba rero ko yamenye no kuzandika. Ngo twandikire inkuru. Iruhande rwandika I ntoya. Arakoze cyane Blessed. Indi nyajwi mwize ni iyihe? U nkuru na U ntoya. Twandikire U nkuru hano turebe. Andikana U ntoya iruhande rwayo. Kiza cyane urabona ko Blessed yazifashe azi kuzireba kandi azi no kuzandika. Twakomeje. Indi nyajwi mwize ni iyihe? O. O. Ngo ushaka O nkuru hano. Yerekana dukurikiye. O ntoya yishake nayo. Yerekana turebe. Urabona ko azi gutandukanya O nkuru na O ntoya. Bishyira hano ku ruhande. Ngo twandikire O nkuru hano. Geza hirya. O nkuru iba ari nini cyane. Andika na O ntoya. Byiza cyane kuko yabifashe rwose. A. Iyo ni A nkuru cyane ntoya. Ni A nkuru. A nkuru. Ngo ushaka na A ntoya turebe. A nkuru na A ntoya. Byiza cyane. Ngo twandikire A nkuru hano na A ntoya hano. Iyo ni iyihe? A nkuru. Iyo ni iyihe? A ntoya. Byiza cyane. Hasigaye indi nyajwi imwe rero mwize. Si nyajwi eshanu mwize. Isigaye ni iyihe? E. E. Uyitwereke. Inkuru ni iyihe? Intoya ni iyihe? Nayo ni iyi. Inkuru? Inkuru ni iyi. Ngo twandikire E nkuru hano, uruhande rwayo wandike E ntoya. Fata urupapuro ubereke abakurikiye Dos TV. Urabona ko umwana Blessed inyajwi zose yazifashe. Ubu nsanze hari hafite ikibazo namufasha kuzandika, kuzifata neza no kuzandika neza. Ariko reka tumukoze E ntoya. E ntoya uzajye uyandika gutya. Ucakaramu gutya. Uzamura akaziga ugire gutya nibwo yanditse neza. Igerageze turebe. Bizaza. Mukadukandika gutya bizayigira gutya. Ucakaramu gatambitse. Kurikira. Bakabona ko ucakaramu gatambitse. Azamura gutya. Agira gutya. Gerageza rimwe turebe. Akaramu gatambitse. Zamurira hirya. Bizaza. Urabona ko rero Blessed inyajwi zose yazifashe. Dusanze atarazifashe. Twagira ubundi buryo tumufashamo akajya azandika neza, ariko yarazifashe biragenda neza. Twakomeje rero bakunzi ba Dos TV, abana ntabwo bamaze kwiga inyajwi gusa, bamaze kwiga n'ingombajwi ya R. Ngiye kureba Blessed ko yayimenye. Tugiye kumuha igikorwa cyo gushaka R zirimo hano, azikure maze ashyire ukwazo narangiza. Tugere ku gukora imigemo ya R, ri, ru, ro, ra, re. Narangiza tumusabe gukora ijambo ririmo ingombajwi R. Ngo turakurikira twese hamwe. Blessed uriteguye? Ugiye kura muri izi nyuguti ziri hano zose. Ukuremo inyuguti za R uzishyira hano imbere yawe. Rero ku murongo.
fata inyuguti za ra zose uzikure no ngaha, yaba ari ntoya n'inkuru uziyegereze. Rebe ko nta zindi zisigayemo, rebe hose. Zashizemo, rebe neza ko zashizemo. Nta yindi ra isigayemo, rebe izigerekeranye uretse kuzigerekeranya. Nta yindi isigayemo, sibyo? Warangije. Urabona ko blessed inyuguti ya ra ayizi. Tugiye kureba ko azi kuyandika. Blessed twandikira hano ra. Yandika hano hejuru. Ra. Andika ra nto y'uruhande rwayo. Ereka abakurikiye dosize n'inyuguti ra. Iyi ni inyuguti ra. Babwira ko wamenye kuyandika nyine. Umenye kuyandika? Yego. Urabona ko azi kuyandika. Kigiye gukurikiraho rero nize imigemo yiheya yo kuri ra. Ri, ru, ro, ra, re. Mwarahize? Izi nyuguti zose reka dufate ra ntoya, izi zose. Fata kora umugemo ri. Urafata ra hano, urebe n'inyajwi byakoramo, ukora umugemo ri. Gatini. Ri. Soma ngo umugemo ri. Umugemo ri. Umugemo ri. Fata ebyiri gutya. Fata gutya. Egeranya. Oya wishyira muri kamera egeranya gutya. Usome ngo umugemo ri. Umugemo ri. Kirara ku ruhande. Twagiye kora umugemo ru. Umugemo ru. Umugemo ru. Umugemo ru. Twagiye kora umugemo ro. Kirara hirya ku ruhande. Kora umugemo ro. Umugemo ro. Cyiza cyane. Kira hirya. Kora umugemo ra. Umugemo ra. Cyiza cyane. Hasigaye uwo mugemo Re. ngawukore. Umugemo re. Cyiza cyane. Abadukurikiye bashatse baguha amashyi. Urabona ko imigemo yose ayizi. Noneho rero tugiye kureba ko uzi kuyandika, sibyo? Rwa rupapuro rwawe uwo twandikira umugemo ri. Umugemo ri. Andika umugemo ru. Andika umugemo ro. Andika umugemo ra. Andika umugemo re. Byiza cyane. Ngaho soma. Ri. Yukoraho, yukora ku usome. Umugemo ri. Umugemo ru. Umugemo ro. Umugemo re. Umugemo ra. Umugemo re. Ngaho ereka abakurikiye Dos TV. Byiza cyane. Noneho rero Blessed, hari amagambo se muba mwarize ari mu nyuguti ya ra.
dufate ngiye kuguha urugero ariko urarikora ijambo iroro uretse kuryandika tugiye kurikora muri izi nyuguti ziri hano. Urashaka inyuguti yihe? I ishake kora umugemo ro byegeranye ro ubwo ubuhe mugemo wundi? dukoze irihe jambo? Koraho iroro. Byiza cyane. Washobora kuryandika ngandika iroro hagati rero ku rupapuro rwawe. Usoma ijambo wanditse iroro. Koraho ku migemo iroro. Byiza cyane. Irindi jambo tugiye gukora ndika ijambo urare. Kora ijambo urare. Ushaka gukora hano nacyo ukakora umugemo ra re ngaho soma koraho urare. Ngaho twandikire hano fungura ngaho dusoma ijambo wanditse koraho gutya werekana inyuguti uri gusoma. Koraho gutya kozaho ikaramu igiye gutya nabwo urare. Byiza cyane. Iyo ukora indi jambo rimwe dusoze ndabona ubizi warabimenye. Ni byiza cyane. Ururo korera hano ntacyo karamu wayizanye umugemo ro ugiye kwandika iri jambo ururo. Abari bakurikiye Dusi TV rero murabona ko uri mu rugo rwawe wafashe umwana wawe gusubiramo amasomo ukareba urwego ariho muri ibyumweru bishize yatangiye, ukareba ko inyajwi yazimenye, ukamenya kuzivuga, kuzandika no kuzisoma. Mabonye ko abizi. Hanyuma rero turabashishikariza gukora subscribe, ugashyiraho comment na share, hanyuma mugakora share kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'ibindi biganiro Dusi TV izakomeza kubategurira byo gufasha ababyeyi kumenya uruhare bagira mu myigire y'abana babo bari mu rugo. Murakoze cyane. Bye bye.